Ji Contractor Bahap Apok Ksatri Jong Kakasi Jantiang Government Contractor and Supplier Association Rapan Pau Yak Jing Song Diao Bakrao Halo Ke Jing Pam Shai Ke Jing Pen Shai Jong Chief Engineer Katanat Public Health Engineering Halo Ke Jing Siu Yaki Bil Barangsa Jongki Vice President Kaseng Uba GTS Thongni Uloong Ba Hadian Bakilai Yoi Yak Khubor Pak Menteri ke PHE Ula Pentip Syaka Sarkar Kalayo Palat Laispa Laipun Riuklur Naka Sarkar India Lembaka Jal Jivan Mission Kemudian skim sam hadu terlong yang beriu ke Sarkar India kita lihat banyak kendu yang Chief Engineer ke PHE pan jing pensyai halor ke jing siu yakibil jongki kontraktor Namar ba nakali yang presiden lailat yang ke bangan keren ke Vice President yang ke kasih janjian Government Contractor and Supplier Association ni lah jawan hang ni halor ke waika kam ke ba nakali yang junggu Minister concern juga PHE ula penmi pajba haki social media ba layo sanction ya kan ke skim TCM lais pak lai pun rukur de ile perkat kum ki kontraktor ba nakatangin saya yo no jibentoy namar ba wat langin padi ulut namar kabil kadang sale kadang pun spaklur de rei ndang ilawan ni kendu chief engineer hang ni pak keren kelai lai bawajat ke bangim sutu sutau hakaba ya kata kabil ke bala sanction ru imat kadang long kekam ke bahasa klau hakaba dang hable kita gijotak dang hable kini kita ya gibil ki bangil adep traina du menlais dan mencuaru penkelat mai biang da kita ki up di sistem mai kalau dong ngejing artatin ke background nakaliang jomi kontraktor nakaliang ga action imat ngiladu jing syania ya kan ke Sarkar keren iki jing syak keren iki jing sisya ya tu ya ka hok ka bamangi kontraktor ngila amat ngila sofar kata senem ngila ap ya ki bil ki jongi hadin mengila deptere ka kam ten rei wat lada kata Sarkar India minister jeng PHE ulah declare hak social media ba kala sanction laispa laipun riu gurur pun nrupo arlang ban siuno iki diubalang ki bil ki jongi dangi wani kendu chief engineer hang ni pat kata kadang cengai ba empat lar ban ong kala bandai di sembah kala bandai hukumat tembahana ba kali ke sanction jung arhajar arpun riu arpunyo kemudian kod financial year jung bunaimat tarul adalah ke department ban penbiang kita ki kriteria kiba nakaliang Sarkar India kakwa ya ki dan nakaliang juga kontraktor teh ni sudiau sibuna namar kumba pilih ki social media ki bengilia ki akini ki benai ki singi balik no ngila sofar sibuna don beleng jongi rai kiba sim da karam sim da kasya kalawan rajnya sibuna balik ki jing trai ngila pendep hok kumbala sanction kumbala taingi jing trai dan rehadu mentapat nakalian juga Sarkar ka klaim la ya kaban siu ya ka bainong balik ka hok ka jongi te kani ka po nakalian jongi ka action ni sanang song perkat biang ski ipat ki step ke bengi deven la tambang inong song klikti ban susah penbit ya kani ka Sarkar pun susah penbit ke department juga PHE nakawi ka por sekui por kapor ni la artasin subune namar kata ni nga nakaliang sunga kumbai presiden nga kerpat ke ni para kontraktor porok jong kani ka jela ka jongi ba ngin sanang ya song man perkat ke gi step gi bangi dai banle nang di syakma namar ba haka jingi gendu jongi menta ka singi kam ajeng hun AAM yang i kontraktor nakaliang ki officer kim syamla apa ajeng hun yang i kai ke bigi dai banle wat i tai pat pemen lalong pat pemen kai namar minister di clear no one tap nak total diu balang kepada bensiu si kontraktor ki balapan da bigi kam ten rei wat ka taru dang artatin gimna apa naik syai kendir no yangi lanu kin siu no ay kata kidang ai kita ki dau ki balai bojai le boske kita ki up kita ki jotak batiwi kuwe te ini ki jingle jong ke Sarkar pat ke department kila penartatin sibun yangi kontraktor tiba hak jing sisya ngi trai naga benta ki kam jong paiba ulayo jementoy kaum kala poi man keren peying hak sinong ki thau ki bangi ngila pendap
mensyuar ban laisnem dan rehadu mentah para pengidawai ke hok lajong ya ke bayi nong lajong ke sorkar kamai de sistem park ngi pai ka masih jeng sorkar me kalia ban kaliang jong kontraktor kaban se kan tom ka sangi kini kini sengi ngin haban sim ya ka rai ka tengah nongin le de tang kata hi ka ba ngi katong trai hidon ki kam ki ba mengi kontraktor ngil adep trai na dus nam arjar arpo we Takut. hadu mentah hoy ki bala dep ngim daware ka pampadep ngi dawa be ya ka ba ngi la pendep komplit hakaba nus nong tau la hun ka harjal jong pai ba sinong gelera akti bat nagaliang jong ki inspection ka ba pa ka sorkar kita kitat parti ru kila ai ki certificate inspection tingi dawai kata ngim syam dawai ka ba ngim pat pendep trai ban poin ru ko alang ka ong ya kata ban nang siu no atau makam dia bakal siu keliar long kembang kalau ban long kepat pemen teriwat ya kata nang iwani kendo ya ke department ka san ucip engineer ak nepat melar ban ay ka syarat lanu la ban pelaj kata bagi pun ki kriteria di bakal sorkar India hana kapan syua ban pelaj bat namla syur magi ban pelaj ka bil ki kin pen biang peperwak bat kadai ka sorkar India kapan pelaj kata ka bil directly sa kakao ju kontraktor Long Kamsai. Tukam dasar, imat kadang don syatrai tang bagi dang ai tang kata ka ul allocation ayure kata ka allocation le keempat deh na ka sanction. Ni solong ko kay ka minister pat lai ku beli wadi minister juga sorkar India ro nomor bola pelaj kita bisa lai spa lai pun rukulur. Teng dewan keli wan ye kendu minta ka meeting ang ni pat katar kam syai. Besar iman pa dia sanction. Kamu kalalong kumaya kurang gelung kena kabam ai jing sania show yang iki kontraktor pram jong ke department kabli ke kam jong ngilingi lapan biang lut iki kam gumpolak ta ke department hakapor mengisi me go oda barakapor misalnya ke tendara agramen ngilale akum ta ban ngilapan da hok sinong thaur lo yahun naik krem geng kidon geng sinong ki bom ki baduna hang ne hang saya kata dum tar kidang don ki bom pat pendep urai ni keren ba ya ki kam ki bengilap pendep komplit haginik senam belalai no ngi ko Ki trek senjak budban. Lah tanah kidang don bun ke option ke bangin hap ban le. Lakum lum lurung ngidang hap le. Bat ngatrai ke bakut hi. Ngi hap ban dawai ke hok. Nak yang bisa. Kumba kan lo ngut kita gi badan mereka association fi kan Ah jing sisa barak boy geri kasi berjanji. Ni kontraktor ni don lang ngini association. De ngimtip haduk kan no ya mentah kan nunggu. Tang ba kepil te kepala adon hang ni ke department cip jadi kalatam ya cendai spakrur berhaduk mentale ka balance bil kadang don ku ba hajar krur ke sten megalia kalau pending pala betsiu ang kita